akariba mara ibariritie minista barara isarikitio chala bakiwa gutina mwanya na barabara wa umbere nontu babaingia bashoketwe itine bio minista bawete nende bobotina ogaruruku inya buriku kiotongeria bwanthiuru ni arabonekete kuria kwaniro inyani uchala bamwe bakiama bazimio thirikari-ine bakiwa nende gutina rwangirwa gisiasa rwa kurita thirikari maitia ya bura kwari wa umbere. Martin Mugambi gatumenyethia Shionkloki. Tugo nyuma ya ndiunga mutongoru wa mugongo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akariba kaunti ino ibarutite mauge nkuranie iguru ya kanjo ya minista mara Ndagitari Ruto aumbite kwithirwa akiendekithia kagita gaka. Ni athurite mabadiliko nontu bwega muno nontu mabadiliko maumongwa nimo turendaga na nimo turafuatite njenzi ba tutenderia gwika atia abanga thirikari bwega nie ngwona ogwa rudite ne urite wega ketho ni antu bae batarutaga wira na bau baracokirwo nontu almost bacokirwo ta barabara riku ketho guti bungi gwekarika ni barute wira antu Tharaka Nithi bone barutiritwo wira kintu kiria tukwenda ni wira tutikwenda mantu mna gucenjwa na gucokua wira urutwo tutina wira tutirathina na muntu na uriku ndiona kwanza na ikarukia nkuruki na arukia nkuruki tontu antu bara bonde acokia no bara bangwa arutete kogu ni magona ma muritoni no murito acincia ni magona bachincho murito mairo muritoni ona no magona maria kuringana na kariba bagotire mugaro Ndagitari Ruto aruthite kirikanju ino ndikira aruthite kagaruranitie wira na kunenkera antu abararari nabo wira utebu arutha tontu magona no maria kama chincho murito ile uno ndana kuona ndwera ine ona njenzi na njenzi ni bakwaria point ni tokajutu antu bari sabu na kariba bagukuri safu abati kurikiriria antu bau tontu ona twikate barikiriria tutingo no tukonokera kurutha aura ntete kiega na rikiro antu bara bakamu defense bara bakamwikaria lakizira ya kama la yetu tukiumiaga na tubu turenda gogu no kaba ko runera gutwinyiria monto mama tutakenera nwanini riu unekanyogoria buru ntu guti monto arondeka no mariku bariuga gutwika na gwetete kiama kia ODM kikanju na ya minista ita kuonania ndeni ya thirikari ya Kenya gutiethirwa kuri na rwangi rurekani na thirikari na koguka gita kakari kwinyagirwa zimio ni kenda zimio pamweteria mbara kenda pamwikaria kugwa zimitika mekera kenda kira itikanengene kaire aomba gutwinyiriria te gutinde kwa ni mtu noriko ni mukate lakini ni tanu chunu mukate no lakini onabo bae balete kwa twigane ba ndekwana ni bukebua akari ana antu barebe mwana wae ni bareba ingite ritho banini wathikeria ground ya antu batikwaria wega bwa no buriku anontu bwa promises jiorongo kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.